sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam! Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Jackie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Jackie. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko apatsek a makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngag. No iti pagadalan makunak a nasirib wenno nalaingak. Ngamin manipud elementary, high school ken agingga iti kolehiyo ket siak ti kanayon nga agtapwan iti klase mi. No may papanmet ken ayat awan pay pulos sineryosok. Puro laang fling-fling. Iti kinaad-ado tinagbalin a nobyok, tipay laang mat classmate ko idi iti high school ti binmayag anake relasyonak. Nataer ni Rodel. Malaksid iti dayta, nagagat ka nasingpet pay. Dagita tinagustuak ken kuana, iso nga inaklon ko. Iso na laang talaking probinsya. Iso a probinsyanong probinsyano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti may 3 a tukad ti kolehiyo. 5 atawan mimet idin nga agayan ayat ken ni Rodel. Kastoy man dagiti pasama. Agasa man, daktil kaya man dagiti tarakan mo ababoy, Rodel? Ha? Jackie, ada ka mat. Kaano kasi man pat? Kasangsangpit ko lang. Nagpalasak labiit, sakto'y may dito'y. Kailiw na siguro niya. Isuan nagdiretso ka dito eh. Ah? Amang ano si Kati mailiw kanya? Ni, naglaing kan, babe. Apay nga mo. Siyempre siyak pa'y di ko nam. Kabisado kan, babe. Inuray nakla ko man dita balay Ado tilamok dito eh. Okay lang. Kaya't kumatakitaan dagiti tarakan mo. Babasit da pa'y dagito di naudya nagawid ka. Ita, dadakkel dan. Ay kapuna. Nagrawod damot ngamin amangan. Di dumakkel damot adagos. Sa bagay. Ala, kumuna kan dita balay. Urayan na ko ni Jay. Wali sa klabit dagiti rugit ti baboy. O sige nga ron, babe. Tani, nagadungag pa iso ti lamok. Agmerienda ka pa'y abalasan ka. Pangururayam kini Rodel, nagpakan gamin ka dagiti baboy na kay. Wan angkal, madamdaman ton. Urayak ni Rodel, tagiddan kaminton ngag merienda. Sige. Sikati makaam mo kay. Ala, panawan ka pa'y nga ron dito. Mapanak man biti siya balay da pare nardeng. Anya ti aramidan yung ijay, angkal? Mapanak ko man kita anti impapanday ko abuneng. Bareng nalpasag. Ay, wan ang arod, angkal. Sa nabalay, tasigurado amal-malpasan ni Rodel. Danunan na kantaw dito'y dayjay. Wan, angkal. Mala, ipapabalay mo latanwag. Wan, angkal. Awan rin mga pagdanagan niyo. Okay, aklaan. Sige nga raw. Panawan ka dito'y. Sige, angkal. Kaano ngay manan ti panagsublim ije bagyo, babe? Agsubliak matlaang inton bigat, babe. Nagbiitan. Diyak pa'y lang na ipapas ti iliw ko. Ngam panawan nakmanan. Ah? Ay kat
Pas mo nga minan ita Amo mat ajak mabalinti basta agabsent iti klasek. Diyak kayat nga da mamiss ko kadag iti lessons mi. Okay. Maawatan ka matkit di, babe. Ano apay mat ngamin? Nga ijay pa'y tinapili mapagadalan. Katado mo ti pagadalan dito'y ayan tayo. At da ita ka manan, babe. Di mat napagsaritaan tanda ito'y abanag. Ala, wenen. Nangabakan, babe. Basta di nakisuksukat ijay. Ay, sus. No talaga kayat ka nga isukat. Di naramid ko kuman, idi pailaan. Day tamot lang ti kunak, babe. Loko. Pagandar manan ako nakti kinapilosopo mo, Rodel. Ha? Katugali na, ha? Wala, umaikan. Tas umrakta di ta balay. Intaman man kita iti mabalin ta meriendaan. Kabayatan ti panagis istoryata. Medyo agkiraos nga minan ti tiyan ko ka. Okay. Alam, dagito'y anatang kan protas. Tasan nga isupay agak gatangam ijay syudad, anak. Wen man tatang, tani, nanginangag paiso ti magatang ija palengke. Ay, talaga nangina Nga main, ang angkatan damat. Wen nga rod tatang. Ay, at nga ngay nga oras ti rubuat maunton bigat. Masapa ak tatang. Agawid ak pa nga min ija dagus ko, sakto sumarak ija pagadalan. Kastoy na paila nga rudag ito Intun agsapalangan nga ikargak iti plastik. Tapno saan nga aglingat. Wen tatang. Ay, tulod na kakadine Rodel. Wan na siya ti mangitulod kan ka ijay crossing. Ni Rodel ton tatang. Sige, tamasapa kami tong aron kaninanang mo mapan ijay talaw. Oy, best. Nakitam ka din ti kabarbaro a security guard iti entrance ti pagadalan tayo? Saan pa'y mat best? Apay, ada ka di manen barbaro a security guard iti entrance? Ada, best. Narishuffle dan sa ngamin iti kalman. O, di mayat. Iti kasta, ada manen baro a pakigayaman ta. Uy, may na. Naggwapo si ka. Sigurado ang magustom day jay, best. Anya? Sika talaga, Wilma. Igaraw mo man ang tiki na maldita makunak. Ay na, puwera angaw, best. Amok akakasjay ti type mo, anya. Pagkunaamat, best. Ay, basta. Gwapo day jay agad. Oray mapan mo kitalan, best. Anya? Mala, kitaan tanto intun rumwarta dito'y pagadalan, best. Ay, anyamatan. Itayak pa lang ang nakaidda, ngam talaga atsak maalat iturog ko. Saan ang maikat iti panunot ko dayjay a security guard? Pudno ti ko na ni Wilma agwapo. Napintas ti pamagina. Sakit napunaw anadang ka. Chinito ngamin. Iso at talaga agwapo. Ay, naglukon. Apay ngay ajak matan malipatan tilangana. Ay, nyamutan. Tinasayat. Bumangon akman kitdi. Tamapanak uminom iti gatas. Barang makaturog akmatan. Hi, Jackie. Good morning. Hello, sir. Good morning to. Si Kamet. Joey ko na malatan. Ha? Nakababain man no awagan kalatan itinagan mo. Sir, kung naklatamat no at data dito'y pagadalan. Okay. Ang na duduata. Uray Joey ko na malatan kanya. Weng? Okay. Kahit, kasano? Okay ka kadiiti ko na. Ama pantaag dinner inton malpas ti klasem? Okay lang, Mat. Okay nga, Rod. I-chat nak to apama na malpas ti klasem. Tadagasan kanto. Wen? Malpas nga min ti duty inton alas 3. Okay.
Oy, best. Apay, best. Amom ka di agumurgura aken ka. Ha? Ne, taapay mat, best. Kasano, di nakmatan ikuy-kuyog no kasdi nga agsarak kayo kini Chinito. Dakda kayo matlatan ti rumrumwar. Ha? Sika talaga, best. Kunaklakit din no, anya ti kunam agumurguraam. Joke! Angam ne, kitaan nyo ang mga numaamuan ti school admin tayo. Kat agpada kayo amadaksan kini Chinito. Hay, wan nga rod, best. Iso medyo likliklikan mi ti agsarita iti unag ti school campus. Amangan nga minada makadlaw kada kami kat ipulong da. Una, iso ang masapul a doble ti panagan na best. Ang agore ka. Kasanon ni Rodel no inaklon mo matgaya man ni Joey. Ha? Ay, kwa? Bayam day jay. Sana bale tada ijay probinsya. Di nan tulakit di maamuan nga da sa bali anak relasyonak. Basta di mo ibagbaga best. Ay, kaloka ka, best. Ang, ay, asino mat ngamin nga iti saan ama in love iti dayjay at Chinito. Ay, di pa'y lang amin siyak mo tinaram ti loko. Anya? Wan, babe. Kasangsangpat ko lang dito'y dagos ko. Sika nga'y, anya ti raramidam? Awan, babe. Nakaidakon. Aduti naramit ko itay. So, medyo nabanugak. Ay, nuadda ka kuma dito Tamasahin nak. Ay na, nagmayat kat kuman. Wan kumaa, nga maawanak mat nga mindita, babe. Kaano manan ay ati panagawid mo? Jack pa'y amo, babe. Dandani nga minanti finals mi. Iso ama sapol nga review ak. Kasta ka di? Wan, babe. Iso pasensya ka pa'y lang, Jack makaawid, wan. Okay. Barang mawaya anak into next week. Tauray siya kung ti umay dita dagos mo. Ha? Ay, kwa? Saanan, babe? Orayam latan ti panagawid ko. Amumat, ajak kayat ti masingan no review ak. Okay. Urayak latang arudan ti panagawid mo, babe. O sige ha. Baliwan tanto manan nga ron ti agsarita, babe. Ay na. Makaturturog ang aminan. Sige, babe. I love you, babe. Good night. I love you too, babe. Good night. Nakapimpintas ka talaga, Jackie. Aday ta ka manan, Joey. Bulaan nak manan ako, nak. Saan man? Pudnot ibagbagak. Nakapimpintas ka. Makaay-ayo akit kita ang tirupam. Ay, sus. Agayan ayat talang arudan ngam kastapay lang ti bagbagam. Una, tapno kaslagar araw maklatakan ka, Jackie, my love. Anya? Among ka di. Day ta tinakainlabak ka. Nakalala ilo ka unay kanyak. Malaksid iti day ta. Nakasingsingpat ka pa'y. Ay, syempre Si kaman matimadaan iti kaayan ayat anakapimpintas. No di ka agbalin anasingpad ka nalailo. Ay na, di mo unay ti mangidayaw kanyak. Tama nga numamati ak, Joey. Mamati ka ngamin tapno maisalakan ka. Anya? Ay ayatan ka unay-unay, Jackie. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Agyaman ak, Joey. Ay ayatan ka mat unay-unay. Imawag ka din ni Jack, bakit? Saan pa'y mutlakay? Apay ka de. Nabayagan dyan na udi ang nagawidan na Hapay, saan nga taya mailiw ka data? Orayan taa nga umawag lakay. Abagan numakumikom ijay pagadalan da. Iso adi na pa'y masango ti agawid. Un matkit di Ay gayam, nasabat kumat ni Rodel ijay tsindaan itay. Ay kay, kumusta nga imatan ni Rodel?
Nabayag matadyak nakit-kita Makumikumot kadagiti negosyo na. Ay, bagpay dayjay nga ubeng tananakam. Sanakas kadagiti daduma dita. Aday talaang mangnamnama kadagiti dadakkel dati aramidan da. Naku namon lakay. Talagaan anakam ni Rodel. Agasam tadala nga rodan piggery na. At dapay water refilling station na. Uwan nga raw. Di pa nga ipagtagilakwan da iti tinapay. Ay wun gayam. At dapay ti bakery da nga agpaiso. Ay bilibak mo't iti dayjay nga uping. Talaga a business minded. Ay na, nagsaya at katkuman. No isunto ti pakiasawaan jay anak da bakit. Ay katno talaga nga isuda ti itad ti apo nga agkagasat. Ay kat talaga nga isudan taw ti agasawa, lakay. Madanagan bes. Iti anya, bes. Masikugak samad tan. Anya. Jakmat nga minan nagbinulan. Ay sus, kaano pa'y, bes? Dua bulanan best. Tiamok kat na delay aklaang. Ngam, jakmanan nagbinulan ita. Ay sus, tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan, mapan ka laangan agpa-check up. Iti kasta, maamam no pudno amasikog ka. Ay, mariribo ka nak best. Jakon amo ti aramidag. Naibagam ka din ka ni Joey? Saan pa'y? Kuna nang agsarak kami inton malam. Isuntun ti panangibagak kan kuana. Okay, i-relax mo lang ti panunot mo, best. Awagan naktulat na no kasapulam ti tulong ko. Anya? Masikog ka kunam, Jackie? Wan Joey. Kat parikot ko itanoan niya ti aramidag. Kunak man na datong tumaram nga agas, tapno saan kang agsikog? Isumat ti amok. Ang amjak amo no apay ajak matan nagbinulan. Sigurado ka kadi masikog ka? Amangan mo't no na-delay ka lang. Nagpadoktora kon. Kat confirmed. Talaga ang masikugak. 2 bulan ng inawag. Kasano da ito yun, Joey? Anya ti aramidan ta. Pasensya kan. Ngam saan ka amabalin nga ikalaysa. Ngamin, addan asawak. Anya? Day tatipod no, Jackie. Ang amdi ka agdanag. Jak mat pagtalikodan ti sikog mo. Nagayatan ta adwa. Ipas ngay mo nga rod ti ubing. Taon mat basol na. Ikarik asaan kayo abaybayan iti agbalin to nga anak ta, Jackie. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay, aklang nanang. Da kayo ngay. Nasaya at kami mo't kinitatang mo, anak ko. Ang addanasken ama-amuam. Ha? Anya day ta, nanang? Ay kwa, nasaysaya at sano agawit kapay larang, anak ko. May papan nga miniti anya day taya, nanang. Basta agawit kapay laang, anak ko. Nagrigat ngamin no iti awag ti pangibagaak. Nasaysaya at iti personal. O sige, kita ti schedule ko, nanang. Bareng nawayaak inton bigat, tagawidak. Oh, apay akas ta tilangam, Rodel. Nakasirseryoso ka mat. Apay, anya ngamin ayati ko na mapagsaritaan ta. Jackie, Apay ngamin aya. Ada ka di parikot? itapay lang. Agkidawa kun iti pamakawan kan ka, Jackie. Ha? Ne, apay. Iti anya aga po nga agkid-kid daw ka iti pamakawan kanya, Rodel. Sorry, Jackie. Nasakit unay kanyak daytoy. Nga masapul awas-wasan tanti relasyon ta. Anya? Nagbunga ngamin tinaminsan apan nakailawan mi kan ni Melissa. Isu amasapul nga ikalaysak. Anya? Sorry, Jackie. Ay-ayatan ka.
Ngamnas kan nga ikalaysak ni Melissa. Gaputa masikugan. Diyos ko. Jakmat ni namnama akas to iti pagtungpalan ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Sorry. No nagpailuyo sa kitiriknak. Nalabit. Aga po iti iliw ko kan ka. Iswa na aramid ko ti kastoy. Iswa sorry. Sorry talaga, Jackie. Sana pudno da ito eh. Nasakit man ti kastoy ang nagtungpalan ti amin, ngamin karigatak ngay naklon. Nagkalay sa nga rod da rodel ka ni Melissa. Sininaak matan ni Joey. Ngamkit di, mangmang tadlat tamat iti sustento ti anak mi. Intuloy ko tinagadal kat kaasi ti Diyos nagturpusak met iti korsok. Ita, talon ti tawan ti anak ko, kat agtrab-trabaho akmet iti maysa nga ospital dito'y La Union. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jackie. Ken ka pagayam, Jackie. No kanu agayat ka, siguradom iti bagim at talaga nga isulaang ti ay ayatem kat saan kan nga agayat pay iti sabali. Kasmatlaang iti pagsasao ako nanaket. Di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Iti kanito ngamin anang loko ka saan laeng nga isuda ti luklukwem, no di kat agraman ti mismo abagim. Alakastan pagayam, Jackie, kat pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.